upravo to je i problem što većina poslodavaca očekuje da mi imamo neka radna iskustva, a ukoliko nam niko ne ponudi da steknemo to prvo iskustvo, nećemo ga zapravo ni steći. I zato smatram da je ova radna praksa, to je da će biti odskočna daska za moju dalju karijeru. Ovdje postoji dosta računara koji prate rad peći za proizvodnju kreča. Ovo je program koji kontroliše rad peći i ovdje su neki parametri koje je potrebno konstantno pratiti. Kada sam dobila ovu radnu praksu, to je zaista bilo onako kako sam ja i zamišljala. Svi su vrlo droljubivi, hoće da mi pomognu, svjesni su da je ovo moj prvi posao nakon fakulteta i svjesni su da sam ja još uvijek u procesu učenja i zbog toga se osjećam veoma prihvaćeno. Ja sam nakon diplomiranja, to jest nakon završetka osnovnih studija, nastavila master studije i sada sam i u procesu učenja i na ovoj praksi, ali za sada uspješno balansiram. Drago mi je što mogu da se vratim u svoj grad i nadam se da ću ovdje ostati da radim dalje. Za svaki posao, a tako i za računovođu, traže da imam iskustvo o tome, tako da sam prilikom prijave za nacionalnu službu, tu su me osoblje rekli da usmjerili na ovaj sistem, da se tu prijavim da bi mogla da završim tu praksu u ovoj kompaniji. Posle fakulteta to je samo teoretski dio naučen na fakultetu, dok je druga strana praktičnog dela računovodstva, jer tu ima dosta da se upozna sa samim programom i zakonom. Naša kompanija kao svoju viziju ima doprinosimo boljem svetu. I mi to radimo kroz to što podržavamo ciljeve Ujedinjenih nacija i jedan od njih je kvalitetno obrazovanje. Smatramo da je naša dužnost da mi mladima omogućimo kvalitetno obrazovanje kroz radne prakse, kroz mentorstva. Za našu kompaniju ovaj projekat zaista važan i mi ga sprovodimo u saradnji sa Carneus fondacijom. Ono što je za nas bilo značajno tokom cijelog projekta, odnosno implementacije i programa i traženja kandidata, jeste podrška koju smo imali od UNICEF-a u organizaciji promotivnih aktivnosti i od GI grupe u selekciji kandidata i traženju kandidata. Što se tiče kolega koji sa njima direktno rade, oni su zaista zadovoljni, kažu da pokazuju izuzetnu entuzijazam i da su vrijedni, da žele da nauče, što je, mislim, za mlade ljude stvarno vrlo dobar znak i mislim da će imati svetlu budućnost. Mi očekujemo još praktikanata.